Arıstansın koy Batır Arslan. Ey takabbur dünya bizga de bir qarashi, tanıymasın sen bizde, biz Qozoqning balasi, biz Qozoqning balasi. Kundik muna shalg'andan qarada o'tgan qand o'tgan, bev dunyoda bandetken serida o'tgan sald o'tgan, to'today bo'lib taranib salanib suluv jard o'tgan, amonat so'zdi arqalab qatibdi talay nard o'tgan, o'shuli umr bo'lgan so'ng barining ushib jon ketgan, aynalayın xalq qo'y, xalq degan olib qo'y, so'larding umrin ey men ketgan. Arıstansın koy Batır Arslan. Program salmak derecesinde 3. ormanlar şu Erdoğan'sın yıllar marapatladı. Üçüncü ormanlar şu Bakıbay Sardar marapatladı. Осы 25 килограмм салмақта 2 орыннан үшін Мақаш Нұрдәулет марапатталады. Осы 25 килограмм салмақта 1-ші орын алған үшін Ағабек Ералы марапатталады.